Anginibingelele lapho enhla nasezantsi umhlaba wonke nala nje nikhona nala futhi enitoha khona ngithi nje udokotela lo uyanibingelela indoda elimncube yahlehla umsengo walamadoda umsengo wamabhubesi ngiyanibingelela ngifuna nje ukubonga kakhulu lapha eMaclear Eastern Cape ngihambe kahle kakhulu ngikhona nje sengikhona la ngihambe kahle lapho eMaclear esithunzela ngihambe kahle kakhulu bhuti ngihambe kahle kakhulu nosisi kaNkonzo lapho sisi wami ngihambe kahle kakhulu ngizonibona ngekudala ngifuna ke ukubonga nje kakhulu kuma comment section la kunomfowethu nje la esinaye ulapha eZimbabwe bongiwe my sister one day uzosondela uzofika ngala futhi I'll make sure ukuthi I'll take care nje ngayo yonke indlela etheni ufike uphephile kube no Thandanani Mbatha Phosphorus body ungathuki njengoba nje lo ubonisa noma lo ubona lembono oyibonayo ubona imbono emihle kakhulu bese ke ngithi sengizogcina ngomhla ka-19 ngizobe ngilapha eGarankuwa ngiseGarankuwa ngomhla ka-19 immediately mangiqeda nakhona ngiyabuya futhi ngiza la esigodlweni ayikho into engiyihlonipha njengayesikhodlo ngizobe ngiseGarankuwa lapha nje kwaNdebele kusuka kaNdebele nikhuphuke nibheke khona lapha eGarankuwa Dlamini lapho kaNdebele bhuti mnakethu kade ungifonela uthi bhuti sondela ayike this time ngempela ilanga nokukhanya nakho konke okuhle kusondela ngakuwena endaweni yaseGarankuwa sibambane lapha eGarankuwa babuNdlovu ngizobe ngikhona lapha eGarankuwa nabanye ngiyavula lapha nje ukumention ibongo nokunibiza ngamagama kodwa nje noma kanjani ngomhla 19 ngizobe ngikhona lapha into wena ongangenzela yona ukufona kule number 073 219 mawukuthi angiyibambanga ngisuke mhlawumbe ngibhizi ushayele 079 673 7011 inombolo lezo zami zombili lolo lisuke liphethwe uSiphesihle one of my PA lisuke liphethwe uSiphesihle lolo mawulishayela ukuthi alibanjwa buya kula mawulishayela ukuthi alibanjwa iya kulolo ngeke uhlale ungatholi umuntu ngeke uhlale futhi ungasizeki ama-product amandla omgodi hhayi asanqanqalaza nje wodwa uvuma mlungu sanqanqalaza wodwa yeyo bakithi injula yamadoda buyani phela nama-product asekhona enza kahle kakhulu and ayayifikela lapha eCape Town lapho nje eCape Town angayifikela uma ngoshayela le number uplace i-order lakho futhi abakwenzele eze kuwena ngenhlanhla enkulu-ke ngaphela ngumuntu mina ngumenzi wezinto ngumsengo walapha ngisenga into engakaze yasengwa ungithola sengiguqile ngiyincenga nje ngiyicela ngiyibikela ngiyitshela nabo abantu balambile nabo abantu abaphumeleli nabo abantu babeshile kuphi nakuphi bese vele ithi nje nalo ubeyisihamba udlisa abantu amphuzisa abantu wenza abantu bavume if uodile iproduct yami noma ngabe kuthiwa kuphi akusenzeki ukuthi i-delay more than 4 days akusenzeki ngawe ilanga licoshwe izinkukhu akusenzeki ngawe ilanga licoshwe izinkukhu thina sonke sifane nalabo ababuya ngale kahina mangathiwa nje impela product yakhe izodelay more than 4 days lokho ngiyaqiniseka sekuyenzeka iproduct isigijima indlela eyisimanga phela nalabantu ama-Korea guy yazi bathola ukuthi omunye makade elayishile one of my parcel kade iya eBloemfontein wezwa nje nobuthongo kumbalekela wezwa nokukhathala kumbalekela from la eNewcastle to Bloem wafika lapha eBloemfontein eyiphilela yaze eyiphilela ukubantwana nombhede wakho awukhona wayengaya nje embhedeni kube kumaye kube kuhle kodwa kanti akazi ukuthi la ngemuva layishe into enkulu amandla omgodi
ngiyanithanda-ke inombolo ngiyatholakala it's 0732196664 mina njalo ngolesithathu ngiyatholakala la e7334 osizweni konke kukhona konke kuyenzeka akukho nkosi yami engingathi akukho okungeke ngingakwazi isizulu asitolikwa ngeke ngilo ngichaza kodwa nje njengoba sengishilo okungekho yilo engingakwazi kodwa nje akukho manje akukho futhi angazi ukuthi ngathi akukho kubuyaphi okunjani okuyini kambe ngizothini nje vele yini engingathi ayikho yini nje yini hayi kunjalo njalo ngolesithathu until Sunday ngiyatholakala mina la esigodlweni bese lezi ezinye izinsuku uzongithola nawe la ukhona ngiyoye ngifike nawe la okhona ngiyoye ngifike sithubhadla nasi ngifunga ngiyabonga uNkulunkulu anibusise nansi le ndoda lena nansi le ndoda ifisa ukukhuluma nami uthini baba siyabona ukuthi ngiyaphila futhi bathi ngibani wena Vuyani Talatala from Odindal Street. Insizwa lomngani wami naye ifike la izongibona ifike la izongibona ngiyabonga kakhulu ukuzongibona uthi wawungibona la ku YouTube angithi ndathi wazi wazophetha ufikile la ekhaya mara na original na ukuthi be TikTok ngitsibela kanye na ukuthi wale ntate ngitsibela kanye na ukuthi bela lapha usizweni 73 mama ndati na TikTok kuthi bese kubona kabathu TikTok na original la ukuthi beka TikTok serious na TikTok kiba khalametsa ke tlo ndala ona le mfeletsa wa le qetile la ka se le shape ke fa switch ne ke ntse ke tlile alarm e di mix last time ne ke tla wena ke itse ke batla mosebetsi wa di-truck ke ne ke sa sebetse ke tla siyabonga kakhulu babukeli njalo nimbone ngathi ulimele laphezulu hayi ukuthi ngoba kunjani ufike la ekhaya iphazamiseka ngomqondo okuyinhlanhla okukhulu nengikuthandayo utshele abantu akade eduzane nabo ukuthi uyafisa ukuzongibona uNkulunkulu nabafowethu bangenzela amandla nedlozi la ekhaya langenzela amandla ngomusa kaNkulunkulu nangu ubuyile uphelele wenza konke ngiyabonga kakhulu ndaba Kiyaleboa akusasiyafana ngiyaleboa ditlale ara ngite buama ngiyithulele fe buwa ona le ntwa ke ibone start ibotlo bika ina le 50 ndaba mara ese 50 Kiyaleboa ndaba ma ke ne ke batla go before ke kena ntho tsa di YouTube ke kopana ntate ba ka ke ntate James yena ka tla ngopana le ntate Mncwabahle my son James ke ha no ntate Mncwabahle ke ntate Mncwaba ke ha vela ke kopana le James then ke tla ke buetse ka taba di mo go tswa le hlaba fa dala ene ra bana ka bona so ke ne ka robala ka nna ke celebrate but hayi bafowethu hayi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nje kakhulu nomsamo wala ekhaya into ongenzela zona ngiyakujabulela angenzi into ngifuna ngenza into kufuna ukuthi uyibone mangithi ngenza into manje kumele yenzeke manje kungabe ukuthi ngithi izokwenzeka ngelinye ilanga ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise empilweni nonke emakhaya enhla nasezantsi bye ngiyabonga uma Vuyani ngiyabonga kakhulu Vuyani Talatala ndati ngibonga kakhulu Vuyani Talatala